muraho bene data turabaramukije cyane ni Pasiteri Yarine nongeye kugira umugisha ukomeye kuba hano kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana kandi uyu munsi nagiriwe umugisha mbasha kubona umutumirwa Pasiteri akaba turi kumwe mu by'ukuri ni byiza iyo abantu bakakora kuganira ari babiri akabasha kugira ibitekerezo batangamo ni byiza kandi si ya none ibintu byose bibera kuri mutandao ijambo ry'Imana tugomba kurivugira hano kuri mutandao impanuro tugomba kubivugira hano kubera ko isi ya none yihuta cyane aha mu mihanda ntitwabona umwanya wo kubivuga anti wozuge uhagararira umuntu wobona bakeya ariko aha kuri mutandao biba risaba rero reka tubanze twiyegereze mugenzi wanje abashe kubibwira narangiza asengera ijambo ry'Imana tugiye kuganira tubone kuganira dutanga inama uko mu byampagurukije no kugira ngo mu ijambo ry'Imana kubera ko niwo muhamagara Imana yampaye wo kuvuga ijambo ry'Imana kandi tunatanga n'impanuro cyane cyane ku badamu rero reka twumve Pasiteri asenge narangiza abashe kubabwira uwo ari we utamuzi babonye ibya mbere ni Pasiteri mwiza kandi Imana yamuhaye kuko yakiri muto ubu turabishimira karibu cyane dusenge Imana nanone y'agakiza kacu tugushimiye ko waduhaye Yesu Imana wawe kugira ngo atubere icyungu y'ibyaha byacu turavuze mu cyubahiro n'icyawe ubundi turakuraritse muri iki gitaramo cyiza tugiyemo kugira ngo tuje imbere ibyo dukora byose twerekane icyubahiro cyawe ubundi dusabiye abadukurikiye aho bari hose kugira ngo ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'umugisha uguturukaho bibabeho cyane mu izina rya Yesu amen amen uyu munsi turaza gusoma ijambo ry'Imana ariko tutarasoma nabanze abibwire kugira ngo dufatikanye kubasha gutanga ubutumwa bwiza mwabashije kumenya ni karibu cyane bibwire murakoze cyane nitwa Nkurunziza Gisindo nkaba ndi umushumba ubundi nkaba mbifuriza amahoro aho muri hose murakoze arakoze cyane Pasiteri Nkurunziza kuba turi kumwe uyu mwanya neza agaciro gakomeye twarahamagawe muri iki gihe cya nyuma igihe kigoye igihe kinanije abantu benshi turasoma ijambo ry'Imana hano mu migani turasoma 18 ku murongo wa 21 aravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza abarukunda bazatungwa narwo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza akaba agize umugisha ahawe mu Uwiteka amen uyu munsi twagira umugisha wo kuvuga ijambo ry'Imana hano mu imigani yanditswe na Salomo yari umunyabwenge murabizi yari umwami yari umutware yari umuntu ukomeye muri uko gukomera kwe ntiyitaye muri uko gukomera ahubwo yabashije kumenya ko afite Imana abasha kwitwara neza muri ubwo bwenge bwe akorera Imana muri ico cubahiro ciwe yandika ibitabo bitatu ikiri muri bimwe yanditse
hari icyo yanditse akiri muto, hari icyo yanditse amaze kuba umugabo mukuru, hari n'icyo yanditse amaze kuba mu zabukuru. Yagiye avuga cyane ku miryango, yagiye avuga cyane ku bihe, yagiye avuga ukuntu isi zihinduka. Rero uyu munsi nifuze kubasha kuvuga muri amwe magambo yavuze, abasha kuvuga ku rugingo rw'umubiri. Ubundi umubiri ni ikintu kigira ubumwe. Ugira umubiri warwara urutoki, umutwe ukabimenya, amaguru akabimenya, amaraso akabimenya, ubuzima bwawe bukabimenya, kubera ko umubiri ni ubumwe. Rero n'abakirisitu tugomba kuba bamwe, kuko twese dushamikiye kuri Kristo. Titugomba kugenda tutari hamwe. Kandi muri iki gihe cya nyuma, ikintu cyateje ibibazo bikomeye ni ikintu cyazanye gutandukana abantu, kandi bose bakoresha izina ry'Imana, twese twarakiriye Yesu, ariko ugasanga abantu ntibavuga rumwe. Kandi hariho Imana haba hariho ubumwe, kubera ko tugereranwa n'umubiri. Abantu bakiriye Yesu Kristo twese tugomba gukorera mu bumwe. Amena. Rero ndavuga ku ngingo y'ururimi. Ururimi ni akantu gato, ariko kaza gahindura ibintu byinshi. Gashobora no guhindura n'ibintu ku mubiri wawe. Ushobora kwiyaturira umugisha ukaba umugisha. Ushobora kwiyaturira umuvumo ukaba umuvumo. Ushobora kwiyaturira ibyiza bikakubaho. Ururimi ni ikintu umuntu ashobora gukoresha kikamutunga. Hano havuze ngo ufite ubwenge agakoresha ururimi biramutunga, ukarukoresha neza ruragutunga. Haleluya. Rero haza kuvuga n'ufite umugore mwiza. Mu bintu nahamagariwe mu miryango, kandi ndashimira Imana ko yambaye uwo mugisha wo kubasha kugira inama imiryango. Imana yarampamagaye, ni umukozi wayo, ni umwana wayo, ndayikorera. Noneho ngirwa n'umugisha wo kubasha kwinjira mu muryango, ukabasha kuyigira inama, kuko muri bimwe abashumba bagenze nabyo birimo. Hazaga kuvuga umugore mwiza ukuntu aba ameze. Umuntu umubonye aba abonye umugisha. None ubu nyine ibibazo byaraje mu miryango, mukagenda ukazana umugore yashika rimwe na rimwe agasambura imiryango, kubera ko atabasha kuba umugore mwiza. Ikintu mbasha kubasaba ni uko tugomba kugira umugisha wo kubasha kubaka ingo nziza. Kandi ingo nziza zigirwa n'abadamu cyane. Iyo umudamu afite ubwenge, abasha kurera abana neza, abasha kubaka ikanisa, abasha gukunda ababyeyi, abasha gutanga icyubahiro mu muryango, abasha gukora ibikomeye, kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye, umugore ni ikintu gikomeye. Kandi ndashimira Imana ko naje ndi umudamu, kandi muri urwo rugo naje ndimo, mu bafite ababyeyi naje ndabafite. Ndashimira Imana ko Imana yampaye aba ngifite ababyeyi, kazambwira inama ababyeyi, kagira inama n'abadamu batoya, kugira ngo tubashe kubana neza twubahisha ababyeyi bacu. Rero kubw'ijambo ry'uyu munsi ni iryo, dukoresha ururimi neza, kuko urukoresha neza ruramutunga, kandi urukoresha nabi ruramwica. Ikindi kandi abadamu tugira ubwenge bwo kubasha kubana n'imiryango twashatse, kuko utabanye n'umuryango neza nta mugisha ubona mu muryango wawe. Utuma n'umugabo atabona umugisha mu muryango w'iwawe. Rero tugiye kuja mu nama noneho nyamukuru kugira ngo tuyinjiremo. Ese ni iki cyateye imiryango biri mu gutuma abantu batumvikana? Kandi dufite ibibazo byinshi bidutesheje bitubujije amahoro, ariko noneho tukizanira n'ibindi nabyo zo kutabana neza n'imiryango. Tugerageze ku bwacu uruhande, iyo tubashe kubana n'imiryango neza, kugira ngo dusengere n'ibibazo dufite iwacu, kandi twubaha ababyeyi, twubaha abayobozi, twubaha abapasiteri,
twubaha abayobozi batuyoboye k'ubwoko, twubaha n'abayobozi bose, tubashe kugira ikinyabupfura cyo kubaha, niho Imana izabasha kudukoresha. Rero tuyegereje pasiteri, wavuga iyihe nama muri iyi miryango kugira ngo dukomeze twinginga Imana, tuyereka imiryango kandi tubasha no kuyihugura? Ni karibu cyane. Arakoze pasiteri Aline, avuye kuvuga neza ijambo ry'Imana kandi anarisobanuye neza, atweretse ko ururimi ari urw'agaciro ku warufashe neza, anatwereka ko ari umuvumo ku warutwaye nabi. Atubwiye n'agaciro k'umugore mwiza, atubwira ngo umubonye aba abonye ikintu cyiza. Urumva umugore Bibiliya yerekanye ko ari uw'agaciro, biteye ishema, ari amahirwe akomeye kugira umugore mwiza, ndetse asoza asaba ko abagore bakumva ko ari inkingi nini yubatse urugo, bakumva ko bagomba kugira amahoro mu ngo, bakazitwaramo neza, bakazibera umugisha. Rero urakoze cyane Aline kuri izo nama nziza. Hari abantu bagenda bagira imitwaro igiye itandukana, rwose uyu mutwaro wo kubona ko imiryango myiza aribwo buryo bwiza bwo gukora ubukristo muri mu miryango myiza, cyo ni ikintu cyiza Imana yaguhaye kugira ngo ushobore guha abantu inama kuri icyo kintu. Rero muri ibi byago twagize, turahunga, abantu basiga bataye amasambu, batwikirwa amazu, baranyagwa, mbega ni nk'aho abantu bafite intege nkeya, bafite ubuzima bufite intege nke. Ariko muri za ntege nke tuza kubabazwa n'ikintu kimeze nk'urugomo kihari cyo gutuka ababyeyi no kubatesha agaciro, kandi kiyambitse ishusho yo kwiyita ko abantu berekwa, bamara kwerekwa bakerekwa ibitutsi, bakwerekwa n'ibintu byo gutesha agaciro ababyeyi. Mu gihe tubona ababyeyi bo mu bwoko bwacu baracyafata umwanya wa mbere mu myitwarire myiza. Nimba abantu bavuga ngo nta regle itagira exception, niba hoboneka umwe utagenda neza, ariko tubona basa n'abafashe umwanya wa mbere, kuko numvishe umunyarwanda umwe avuga ngo nukenera urugo rw'amahoro ngo uzashake umunyamurenge, ngo nimba udakeneye gusara, ukeneye kuba ufite amahoro, atuzashake umunyamurenge. Ni ukuvuga ngo ikintu cyaranze abagore bacu ni ugukora cyane. Bagiye bakorera ingo cyane, twe twabaye ruguru, ntabwo twigeze tubona umugore w'umusinzi mu bwoko bwacu. Iminsi yose twamaze ruguru, kubona umwe gusa, bana babiri, ntabwo njewe nigeze mbona umwe gusa. Urumva bagiye barangwa n'ibintu byiza, mu buryo nta n'umugore njewe nabonye w'umupfu, andi mokagira abapfu, ariko nta mugore mu bwoko bwacu nabonye ufite akazu wakira abantu mu mupfu. Habe ibi muza mwumva ngo byo gushambura, n'aba baza bagenda basesera mu miryango basenya iwe, abagore bene wacu. Okay, twavuze ngo iyi habonetse wenda we uba waramubonye, birashoboka, ariko twebwe ntitwagiye tubona abagore bazerera mu mago bagenda bateranya imiryango. Abantu bagize uruhare cyane mu gusenya ingo ni abagabo. Naje kubona Bibiliya igira ubwenge,
abantu bakunda kwibasira abagore, ariko nasomye muri Bibiliya biravuga ngo Imana yanga ibintu ngo bitandatu cyangwa se birindwi. Ivuga ibyo yavuze ngo igere kuba, iravuga ngo yanga abagabo b'indari ngo baza bateranya abavandimwe. None naje kuzemezwa n'iki kiyumve cyo gushambura. Terega Bibiliya yarezi ko abagabo aribo bakunda gusesera mu mago bagenda bayateranya. Rero icyaje kuba ikibazo cyane, kandi nubwo bibasira abagore aribo batuka, ubundi kandi nibo bakunda gushuka. Barasanga umugore afite stress, yarwaje umwana, bakamubesha ngo ni nyirabukwe wamurwaje, umwana afite malariya cyangwa se afite ikindi kibazo. Basanga umugore aratwite, afite intege nke, bakamubwira ngo iyi nizo kwica. Bagamije iki? Udufaranga twose yataganyaga twa maternité kugira ngo batumunyage, nawe yakarengera kuri twa dufaranga yojanye ku bitaro, utwo yoguza imyenda y'umwana agiye kubyara, akaduha abantu bagenda basesera ariko batizewe n'ikanisa ryabo, batizewe n'imiryango yabo. Ugasanga umuntu ni umubandi, ni umusinzi, ariko kandi azagenda asesera mu miryango. Rero tukaba twarefuje kugira ngo n'icyo kintu nacyo tugitangeho inama, zihure n'izi nama nziza Pasiteri Aline hatanga zo gukunda imiryango no kuyifata neza, ariko kandi bihuze no kuvuga ngo abantu babe maso. Amabandi yavuze Bibiliya, icyo kintu birumvikana nabi uko ndacumva. Amabandi yagize gute? Yaguze Bibiliya. Umuntu akaba ari umubandi ariko akabona gukorera ikibandi, yanze abapolisi bamufata, akagenda akagura ikoti ryiza, akagura na Bibiliya nziza, yamara akagenda asesera mu muryango ashaka kwinyaga imitungo, ariko yitwaje ya Bibiliya n'umwenda mwiza. Ngira ngo mwabonye hano aha muri iki gihugu cya Nairobi, Kenya, umuntu yiyambitse ishusho kandi y'ubuhanuzi ngo amare akusanya abanyaga imitungo yabo bose, ngo amare arabajanaja kubabwira ngo biyirize ubusa ngo bamare iminsi 40, harangize hapfa abantu 440. Nagerageje gusoma mu bitabo ngo ndebe nimba hari abateroriste bishe abantu bangana gutyo muri kano karere. Sanga umuntu wishe abantu benshi, ni ukuvuga ngo mu gihugu cya Kenya kuva independence abishwe n'amabandi, abishwe n'abateroriste, kuvuga ngo umuntu wishe abantu benshi umunsi umwe ni uwo mupasiteri. Rero icyo kivugiye iki? Urabona kivugiye wira ngo abantu nitukubwira ngo mube maso, nuko tuzi ko abantu Satani zikwihindura, Satani zikugura Bibiliya no kwigira umuhanuzi. Umuntu araba ari umukozi wa Satani, ariko akaza yigize umukozi w'Imana. Yamara gushika agasanga urugo umuntu azaramukanya na nyina n'abana, agasigara utagara. Ariko rero izi nama zari zo gusaba ngo abantu babe maso, bamenye ko turi mu gihe kibi, bazabegera bizeye. N'urwara usengera kwa Aline, hamagara Pasiteri Aline, umuntu w'umwizerwa wahawe ikanisa. Ariko ibi byo byaba bagenda basesera mu abantu bagende babyitondeho, babe maso. Murakoze. Arakoze cyane Pasiteri, Imana ibumvisha kubwo gutanga inama. Mu by'ukuri ni ikintu kigoye cyane, nimba hari abantu barimo binjira mu kanisa kugira ngo babashe gukora ibyo bintu, birinde cyane kandi basaba Imana kugira ngo ibashe kubaheza ubwenge bwo kubasha kwitwara neza, kubera ko mu kanisa
ukoreyemo amakosa ushobora kuhakura umuvumo, kandi umuvumo ni ikintu kibi kiza kigenda kigakurikirana n'imiryango, kandi imiryango ariyo tuba dusengera kugira ngo igende neza. Ikindi kandi ababyeyi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nutubaha ababyeyi uzokenyuka, uzopfa vuba. Ababyeyi ni abo kubaha, kuko umubyeyi aba umubyeyi w'umugore we anameneka n'amaraso ku bwawe, akayakumenekera, warangiza ukamufata nabi cange ukabasha kutamuhesha agaciro. Umubabaro yogira icyo yokuvugaho bishobora kukuzanira ingaruka. Rero abafite ubwenge bubahe imiryango, kandi nibubaha imiryango bazubaha n'Imana, kubera ko Imana izoba yarabahaye kubasha gusobanukirwa kubaha ikiremwa muntu Imana yaremye. Ababyeyi nabo kwitondera, ababyeyi nabo kuregwa neza, ababyeyi nabo kugirirwa neza, kubera ko barakubyaye. Hari abantu benshi, abakazana benshi, nababwiye ko cyane cyane ejo ku bagore, kubera ko naje ndi umugore, kandi Imana ishimwe ko mvuga gutyo ndi umugore mfite n'ababyeyi. Mfite ababyeyi bombi, abiwabo w'umugabo mfite bombi, mfite data bukwe na mabukwe, iwacu mfite mama. Kandi benshi tubahohotera abiwabo, ahubwo bakaza guhohotera aho bashatswe, kandi ariho uzoba ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo hari abakobwa benshi nzi baza birukana ababyeyi babo mu nzu, bakabwira umugabo ngo nutirukana nyoko ngo jewe ndagiye. Yarabyaye umugabo wawe, yarareze umugabo wawe, wenda akamwigisha. Hariho na benshi b'abapfakazi babareze mu buzima bugoye, wamara ukabesha umugabo ngo ukunda umugabo udakunda ababyeyi. Ibyo bintu ni ikinyoma. Umugabo nawe akamagenda akavuga ngo none nyine ngo nyina ngo gutya ngo nase ngo gutya. Yewe mwuka byarana, abagabo turabubaha kandi cyane, turabubaha n'abana bacu b'abasore n'urubyiruko rwacu. Tugende twubaha Imana, dusenga Imana iyongere itugarurire wa muco mwiza wo kubaha ahantu hose, ukuruta wese umwubahe. Noneho cyane cyane wubahe abayobozi, ko ndavugira ababyeyi nkavugira abayobozi abari bo bose, b'abapasiteri n'abandi. Ubu nyine kubera ko ibintu byaje byivanga mu kanisa, habe n'abapasiteri ntibakibabubaha kandi babashumbye. Imana rero nibigaya ibibazo bizoguma bibe byinshi. Ibi si byo twakagombye gutindaho. Twakagombye gutinda tubwira Imana ngo itugirire imbabazi, idukirize igihugu. Dufite ikibazo kituremerereye, kidutwara abo dukunda, kidutwara inshuti zacu, kidutwara ababyeyi, kidutwara abana, kidutwara abasore. Ntabwo tugomba gutinda ku bintu by'ahangaha muri izi nkambi. Aho ariho hose, nushaka kuba muri Amerika, nushaka kuba hehe, nushaka kuba ufite akazi keza, utari iwanyu. Tuba turi ahantu hatari iwacu, tuba turi mu mahanga. Amahanga rero tugomba kwifatikanya, kwerekana umuco w'Imana twamenye, twerekana Imana y'iwacu murenge, twerekana Imana y'ababyeyi bacu. Muzi ko Imana yatugiriye neza, yatugiriye neza tukaba mu mahanga, tukabaho neza kandi tutari iwacu, kubera amasengesho y'ababyeyi bacu. Rero twongere tugaruke, tugire kubaha, twubahane, dukundane, n'ababyeyi nabo batwubaha. Ufite umugisha akaba afite ababyeyi, ababyeyi bahaguruka bamurerere, nawe ahaguruka akore. No mu bindi bintu imvuga kenshi ni ugukora. Naje ubwaje ndakora, kandi ndi umushumba, nyoboye ikanisa, ndakora kugira ngo hatagira ikintu na kimwe Satani abasha gucamo ngo abashe kukuriganya. Iyo ukora, Imana iziguha umugisha. Iyo mufatikanya n'umugabo mugakora, abana bariga bakiga neza, kandi ejo bakazaba abayobozi, bakazayobora iwacu, bakazavamo abantu bakomeye. Ariko iyo tudakora, tukicara tukareka gukora, havamo urugomo, havamo kugambana, hakavamo ishari, hakavamo ibindi bintu nk'ibyo byose, hakavamo ubunebwe, hakavamo ibintu bitakwiriye mu nzu y'Imana cyangwa ku bantu b'Imana. Muhaguruke mukore, ababyeyi barere,
nabo bareke kwikorera izo baza bikora ngo ntibarera ngo bareze ababo. Muri iyi si ni ugufatikanya, muri ibi bihugu turimo ababyeyi barere abakazana be kwima ba nyirabukwe abana. Mureke ibyo bintu, muheze ababyeyi. Nubona amafaranga umuzanira amata, nubona amafaranga umuzanira ikirato, nurangiza aguhesha umugisha. Murakoze cyane. Twabivuga zose ngo tubirangize, ariko tuzatugenda tubivuga buke kubera ko ari umutwaro uri muri twe. Turashimiye pasiteri kuba turi kumwe, kandi turagushimiye kubw'umuhamagaro. Twese no gushaka ikintu cyose kibasha kugarurwa ubwiza bw'Imana mu isi. Ahantu hose haba hari ikintu gituma abantu batumvikana, nta Mana ibihari, ariko iyo abantu bumvikana haba hari Imana. Rero turagushimiye cyane. Nimba bavuga ijambo rimwe kugira ngo dusezere ahantu, tuzoba komeza Imana izadufasha. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye ku nama nziza no kuri uyu muhamagaro mwiza mwagize wo gufasha imiryango mu bitekerezo kugira ngo dushobore kugira imiryango myiza yubaha Imana, ifite amahoro, ifite n'ubwenge bwiza, ndetse mugabo ikunda no gukora ibyiza, ihaguruka kugira ngo ikore ibyiza, ariko tutarimo abakora ibibi n'abanga abandi n'abatuka abandi, ahubwo turimo abashigikira abantu, bashigikirana nka kujya watangiye uvuga ngo umubiri urashigikirana. Iki cyifuzo wagize rwose Imana izakwagure, bizashobora gukomera bifata amahanga menshi. Rero tushoje kandi dusuhuza abadukurikiye, tunabasaba ngo mukore subscribe kuri channel ya Pasiteri Aline, mukore na share na comment na like. Abashumba uko wazavuga ijambo ry'Imana akibagirwa kubabwira ngo mukande subscribe, ariko ndabimuvugiye mubimukorere. Umuntu waho ukora afite umutwaro, ibitekerezo byerekeza ku mutwaro afite, ntiyibuke kubakangurira gukora izo bintu, ariko mubikore. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kandi mu by'ukuri twabikoranye urukundo n'inama twese, kandi iyo tuyibagira natwe tuba tuyibwira. Rero murakoze, bye bye.